Asanga tasa kujira mukale mwakale na kumabako. Ini ye bijanga te butumbi. Ini pese lelo. Wakati bene yitele na mtukonde chakale paka chimina mose. Urubwa paka shala bukunyi mukamba ko bakumyasa tu. Bo buba kaja. Bakana bakasanka bakabanga lwendo lwabo. Aye batangire pinje kupula bobola ya. Kalenge Kondo chama kenga chama kujika kubena penya mkondo chama sanka kusebe bikina nganyebe bikale muji koindi ubanga nete ko nzambi wetu mpaka mwaji to koindi ni nzambi to angata mkono muji koindi bote timatu kuma kumbane sabe umuntu mukushinda kwenda mu nteta ukutagena dogolo ngubo kubajuna okupa kamika Bobo benze mijimo ya kufa chibigiro. Kina cha bitumishi kujibu ya kwa nzandu. Ka wakeza le yogo mtukondo chaka mbana bende. Kajiba kashala. Bibandeje mukana zamine. Bakaji ne mpale bengele. Bakaji na masanka makumbane. Kwa nzandu wetu. Dokira masanka mbakama nukusara kwa nswaba. Yusebe bijinaje bibikare kujibo. Balame nukutatu wetu nikarenga wetu. Dokulwa wokolo kukolesha mjini wabo ajitabusha. Kalenge wabagalenga kumabako bako bakaba nganga bikonyima wabajuke ukutendelele ndimujimu webwe wa teledia mito yonso mukamene kamya bidimu ya mukalenga mushundu wetu Kristo amen amen tukishai asantu amen kandi utoku mukujibikira munkachi wetu dukumbana kutumbisha dukumane kwa ndambire ya gisanka Ujinzambi wakutumbisha wakwedambire ya gisanka mu bigondo byonse walwa pakatwene mu chikondo cha jikenga nashi nimbikile suivre la lumière atumbisha nzambi ne musambo umwa oral kali mkwabo la voix des anges musambo oral bijai itumbisha nzambi wetu ne musambo umwa I'm a
ikala la voix des anges koko atumbisha nzana ikala ikaliko ikala ikali mujilongo lole bamangu batumbisha nzana okuimba musamu tubika ibana betu tujibu masalaji Makenga lwa kundi na chamasaka kalene ujimumane wewe mwine Makenga lwa kundi na chamasaka ujimumane wewe mwine Iloiwe Zame wanye
Kia. Amen. Amen. Basanto amen. Amen. Ilo lweji zandu tukitutumbisha. Gini kendela mulupango elu. Kendela ketu mulupango elu jilo lweji. Wabujulo ji kweji jine ne panshi. Mubule bwa matuku makumi asatu akujitekela bu. Wakujinga mwana mukulu waji kweji vula makumi asatu n'itanu. Mushikankunde wakushiyana ni jikweji kushiyana ne ekelesia kunyuma kwa lutatu lwa matuku wa mungu wabwende kushikankunde lonso luje bakumonde fisha bakutenende kumatule kubyonde peli bya batoka binene bikole byonsu dekelwa byonsu zandi okwata moyo wanji bakumujila bakumushika bakujelele mukenshine katole tufatuka chibye chibwa kwanji kuyimu masanka makwa buto matuku makumi asatu ajishinga Clarisse bijina kukumukanda wanzanji bumeme lijibe ja kufika nini ukache ku Genèse njimwe wakunu badile muntu wakujinga buto matuku makumi mwanda mutekete ni mwanda mutekete njimwe wakunu badile muntu kumukanda wanzambi wakashinga bukuji chisamba chijima matuku makumi asatu njimwe wakunu badile muntu kumukanda wanzambi wakujinga matuku makumi anayi kadi apa chene bolu chetu bonsu wakujinga Clarisse mubule bwa matuku makumi asatu kakwene diskuru ja bunja kuno amini na kuno izela to jimbi kila bena ji kwechi imbira mwana we shikankundo wabwewu musambumwa orali wa famille u ashupe akoleshi muchima imbira mushikankundo musambuko Makashuju kwa akashi. Telefona mwana. Tupati. Wewe mbona nimeshauri? Ni wabenda. Kama sisi kimwela tukasa. Kimwela. Sianti kasana. Kya. Ka.
njiji kula nenjikunshi jajitabusha jamwene Kristo yonsu untu yonsu muitabusha na mutekemeni Yesu Kristo tena ushikijila habitu tumone mesu to ugine jitekemeni jana jitu kujikwa meme kabijini mfwa jitu kujikwa bu netu muonanga ne nanji pada pampala netu sang amen amen nakubajula panshibwa banwamire jidesonachi bo bene jikengaji ne bene chijidwachi kinyenji mkujule wewe biebe panshi bwa jidesona jitu jadilo venchi jitu jitwangata mukanda wanzambi umudi mupostoli Paul mufunyile bena Kristo netu ba muchitunga ja lomo muchimenga cha lomo mushapitre wa mwanda mukulu chapitre wa mwanda mukulu njimbala verse bizobola verse wakumbala makumyasa tune umwa mutu wende wa mukanda ujuwamba ne katwena wakufanduluka kujinanga ja Kristo to njipanga jika verse wa makumyasa tune itanu ujumwa kutupandulula kujinanga ja Kristo ngani tatu ijumwa kwenza nunku ani kanyinga nyinga kakoni kakimo kutupandulula ne Kristo ani chinyangu chikisu cha bantu bakwao chimo kututapululu ne Kristo ani chiyo le chanzala na shamalu makoni butaka ishiu mwele wa vita bijimo kutufandulula bijimo kutusepare ne Kristo ani lukonku yanda muna bakumyasa temwana mutekete to nash to mumado wonsu tudi tutamba bukoni tudi tufite bintu abyonsu walwa Kristo wakatunanga walwa njingi tabushe me njingi tabushe na kakwena lufu kakwena moyo kakwena banjelo kakwena bakokeshi kakwena malo chilwalwa kakwena makenga kakwena bule kakwena ndondo kakwena buchama kakwena chifuki buchonsu na shechimwa chimwa kutupandulula nenu kujinanga jange nyapa ja Kristo njileso nige tujagiro lwechi wale pabulo ba hatu ja na shawuja na shawunwa umbwa kumalwa bujibu kututa jisama jikoli jijikukwata mutekante mato nyanga balande bene nsangi ujumuita bushe umbwa kumalwa bujibu kukwata mweni wa mvita chiwo ne chikole chijimo kukokola kuchibi chiebe we ukuyimushindama chijimo kufandulula malande bele Kristo Paul mufundo mukanda ujimusukutuka nkamikane tuangate jipanga jikane kakwene chintu na nsha chimwa chijimo kutufandulula mu malande tumimpe mujinanga jakatunanga nsambi mu Kristo wakatufile kumuchimu chamagane chintu na nsha chimwe kachitufandulu jini nsambi to mubintu abi liste mule mvumvu munji mubitela kunyanga malanda ni nsambi kutafuluka ni nsambi kujimubi bachi bya bumi nanga kujibene Kristo ba matukwa bene Kristo ba matukwa bantu bati ba mali tukabita buji Yesu Kristo falo bali bukole kumukwata ujushale mwene Kristo wa mumunya wa kumesu kwa bantu butuku hatu wena nzolu budyapa butuku hatu yuko solubwele butu butuku wabu ukajimula munyanga malanda ebeninga nyapa ninza walwe ujole menjini kuju ya kubantu ko batuba fokwani ujole menjini kuju ya butuku kwa ufilanzo ufile bya bantu ko batuba sama kwani we ujole menjini kachu itamusha kutumoji kumvule ni Yesu wakapishile muchikisu muchinyangu ndekeri wakakwani itabai amen amen kakwenda chintu
chimo kutupandula nenganya apa mukwate jile sonechi kino kumona mbajuru ni bimba musambu wakuleje jikima jabu ne bukole bwajita busha jabu kinkomene hata kuita busha nzambi unyanga chakwiji mema nkutendelela mema kwenzele muchimu mema pasteur mema ebe bini bingezekele nunku to nyanzekele Yesu wanzambi bibi twensekele kabijito tubosuma tukonswa munyine butuko amen amen tulama imalande bwa tukichikolo malande tulikristo lekena ibo bwa lufu nuya nuko ko kubibi bya bafu umasango anjile munyine butuku bano oshamayi bano shika mikapa mubitande bano dajika panshi bano le poudre kumesu yintu byoswabi nujinunyanga malande ni nzambi mujinu tapuluka ne Kristo tongata ichileju bicha yobo mukanu wanzambi tuambane malusu akakwata yobo kakakule china sheki muchibi mukana wanjikumpala kwa nzambi to wakambane zambi mwa kumpesha zambi mwa kwangata jini ja nzambi janze chinganya hapa mwene Kristo bwetu nene kwa matu kwa bujibu wa lubombu wa jalumimu wa mujibabu wa li uniforme mu apa mujibabu bansantu bantu biplebe hadi nupa tukapa nujini kama miko nzimu bingo nu nunyanga malanda ni zambi hadi nupa tukapa nujini bitande tuli bibulasi mtu mwishi mwamayi niyenuke bakalo wa moyi niyenuke bebi byakule bibimone chinchilo munyi nujini nunyanga malanda ni zambi mukana musantu kwamba ni kakwena ndoro kakwena bule kakwena buchamba kakwena bupele kakwena nzala kakwena mususu chintu na shekimwe kachinyanga balande beninganya hapa ni nzamito mudufu lo mwene luki mbwale bukesito wakujimisha mwana wabakaji 35 kunyanga byongo mu hospitali ya bashino wakusumba fishi kusuma mu $200 wakuyi kusikanere $250 kwa kwezi kuchaki unisande lubingu ni mutu ni $3,000 uyena kutomi sangu itanu isamu mumuntu wa kujimina ni bintu wali bintu abiyosu mushia bya buloba bijibishana kwa buloba amen amen chitu na shichimo mubelu ngulu kunpesha panje nujula munzu we wa madilo lwanga chilejilu cha mutu ujambele njumu mukole yone njumu mutekano kumisambo nchipeji chende gwangi imishimisambo muchikondo chichikole nikale jikima kumpara kwa chikisu chonsu chinyango chonsu wali kubi bonsu nulama malande nulezambi wakati mwenishe kutujimu Yesu Kristo walu byonsu nibijike bajila ngonga tutu bonsu tuye bajika sejimpi badibenda mujija nzambi niba munangane ni bakafokale pala pampala jisanka jetu nijikumbane amen mendo munu muneka bibolo jimu manyi jimanyi mwabiri tubiyayi jimu manyi bamwabene jimu manyi ni noa ya pichena no abatu bolo bolo ka uniforme kimpabe kakwena chintu na shechimwe chimwe kunyanga malande tulinganya hapa nachifamba shali basomba balimanyi njikija hapa ngirushi ngintu masente jiwanji pa chibumba ikale munu tangile ni mbidia ni cafe ni chinkabinyangi malanda to amen wonu malu abantu atu tukwatele manza bijikaji atuvuije bachana nukumezi kontana amen kiwe unji mwabida chintu na shichiwe kachi kufandu lujinenganya hapa nzambi na shedi saka jibijine kulege jinzambi to na shitike jikole kulege jinganya hapa nzambi to na shikusama kule kukole mujizorino usama to akwata nzambi nibijirufu afameni walika kwene wakashiti babulo bato kanyizanyi musukutu momoyi to utumujule bakafu bafumu bajula utumonde habantu bajuke ye musukwezi na kujile kujika jibu wa kwenza kadi mukenji wa jija nzambi juwane chontu chakoko na kuchibiche ninji saka jinena ninji kenga jinena kabi kufandu lujide nzambi kabi nyangi malande benenganya hapa nzambi to ilu samba kakesa na kumujile ja Kristo amen
Masha ngondu mujima panshi. Nakubajula ni musambu wa chishila. Nakubajula ni jija nzambi. Tubajula ika kishtote bonsu. Tuimana bonsu ku. Bajikwaka aje tuimana ku. Bele musambu tuteka mulango hame safu. Wabashuku ni binti yosu bijuma chimishe mumajilu. Dépense yosu chijumbe nzeyi zambi ikale ni facture. Zambi ikale ni facture. Zambi atangire facture wati kengeji kache kukulejibwa kukusamisha kukondefisha kukushikisha dole bindi bitutune jilo already. Zambi afuta facture kimana ikundi. Andika kaidi fika kwa gato. Ile papa. Mwame mkoi. Hapo nika timba tu ni mema tu. Wewe. Pawani ngalala mudike ngabe bakukwata manu adi makole. Pawani ngalala mudike ngabe bakukwata manu adi makole. Uburuke kuraboso kazali. Wale baruse Pawamona bakwa bone bobanje kwa kupeta bone malua panshi wewe uguluke moyo webe mwakane mupete pamuche muchamata mamubala kwe masanka ebe oso Chimwa maluma bine kato wewe uguluke juma wakupata tu yeye udi kubolele musami nashabalu kumene kumuta mamula kwe masanga ele oso saka Amen. Amen. Tujibima namu. Watoto kwa tujibima tishina shikidilu. Jean-Pierre, nous avons mis la béni de Jikaï, pour que tu sois là, je vais vous donner le pouvoir. Batatu, pas mamou, pas son boulumé, ne pas son bagachi, mais toi, oui. Ça est wabu. Olaï. Aïchaï. Et yo, il tout ça qui là, bien bon. On va voir qui t'a bouché, au bout de quoi on est tout bouéji. Il tout montage va tout beau, ma punya sa tout. Akishimisha ya mwalo Clarisse. Tout ça qui là, on va voir nos kupumbisha et nous onze. Nous te le menji, au bout de banzelu. Pour faire tout le monde pour moi, pour voir l'abo, tout ça qui toi ce qu'il a eu. Toi c'est là David. Tu me sens moi chikidilu, tu peux chercher ma bénédiction de kelu. Ne tu sombe anmiaba ituji pasombe ai. Ningile bulongoloji, kani lukasato, bolo boko dimai. Malongola, bolo bwe. Bolo obu, itu no senglela, wakani lukasa nansha, no sombe
anamiaba inuji basombe ai bulongoloji ne bulonde bashishe toskilai bwame 11 toskila bana betu toskila kabidi Kimbaji bensumu musambo aluka mane kubi atanu bensumu kumpata bonsu kwetu bimane kulu Yesu di musungidi udi fumu abafu mu Yesu di musungidi udi fumu abafu mu udi Kristo wanzani wakatola kumashianje Tuwasekejina nzambi wetu malonsu mwishi mwajiba ajini chikondo chawo ajini jiba jawu kalu ni kalu konsu bwalibo weuji mukuli wajituku ujili bwe wa bikondo ujumanye bunyi bwasuki jikumuntu kwa muntu ni muntu ujumanye jine ja muntu ni muntu ujumanye lwendu lwetu pabulo bane katwe ni makusambuka mikalu ni ujumulongo lole kadibia tusakile muntu kubukole tuwe tubaji tankule baji shinde basambuka mikalu kujiswaja muntu we ujini chilungu tubaji tujikoku walibo muntu ni muntu nyalungu walubonsu bukesi na shabu nene wakenzi hatoka na shabu nsokoko tokulu kujule jipo ejijinene kumpala kwa julu ni buloba wakuba kufuna binsonji kunyimu kwa lwendu wa matu mulongo waka nyinga lwa jishimishe ja muntu mushika mkunda mujima jishimishe ja bintu bifo wane kututa kujita mushe ja bumuju tulomba se chintu na shechimwe kachi nyungishi mujita busha kachi nufandu luji nizandu nolama bukole bwene bwajita busha nuambaka shi kujita busha ku chimanye jinelele jase Kristo ujijibisha ujimwoyo na shabitu wafwa jitu kwa inetu bike kabiji netu munenga ne mpala pampala echi jitekemele jitu twase kijila njinshijila lubanzelu chaka biji matumba nayi baji kwa jijine ne baji afane baji kaba yafa bali mane bakachi bani ne bakol konsu kujibu bakahole shabili soji bakapete mukenju wa madilu bakatu majibu kijikesi na chini nebo kubasamba we utangile muntu ni muntu mfune mukane wani njikula bachaka biji se kuchibye chi shabwene chika chikoko chika bidikoko to chika chibi chajisanka walu cha kutumike musangule bane ba mujikweji ba ntu fepele lufya mijimu ya mujikweji ya ntu fepele lufya sante mufya jitabushe gifya walu tujikunshikira walu ndiro amatuko kumyasa uje ushana nzambi baji batutanchire gino lwechi bashiki munshira wakabanyana netu jitukweji ya nshikiro wabenesha makasa walibo wakamba jije bene makasa wonsu ajaye munjire wakwamba lumu lwimpe makasa untunga benesha ubavujile jisaka nzambi mwape bayi chakuchi chifweke nijila muntu ni muntu to rapima ne mumbalande wanzu wanji tuma usukwetu nijitalala ekeleje nijitalala bijibyamba butumbi bwene ngimu ushijile kujinzana uje munuteme shile jiba munufa mwelu munye mwimpu utemene unutemene nwenu benyi bosi bajibalwe utemene bene bulebu muja kanengele kujinzambi ne kujibantu yetu tole chenele mujine ja Yesu Kristo amen twasekejilali ulami kajini bakuli balikelesha papa Jean-Pierre mama Jean